tak senang. Hỏi cả hai juga kayaknya. Suit itu suit bed. Suit dia thok dengan jeans. Lah khapnya almari hap orang ilok tiết almari sakawai. Perlu perjuang sih sempre as babi yang pisau ni ke video ngadan handi hapo kan ke showroom jang ke Touch Bespoke Fashions kabala dan da imama Jakes ni yue ni ki snar shna bat pin wanra ya ki mar ki mata ki jan ki nab ki ba ka size jong irulong ka size jong arulong tang ka size supi ka shang ni si so komu debate peguliat to bentar ka ski the good news is reflect itu ke video ke adab ke bang penish pangjong ki patron ki bang ayo na ni jaka arjor ki patron ki bang ayo menta ki don pat sah ki sa de ki wi pat ki jajan ki lopoi te kanir ka di ka size ke jonga hi te nabta jong ki tu ki perlok jongi ki bas ko junjar banyo ya ka jan ka nep ka badat ye phi kham tam ka size jonga size jong damang ni damang shaya size ne jia size damang rum jia size tilada dan be jo phi ki bas junjar banyo size nhưng mà pindalit ban thiet na yon hat kin wan be kum tu ki size kum tu be bat kam num dat met num dat phat be so nu na what if hiru ko ju ka dei ro nga ka dei be la ri phi ki ba he than la ni ki ba rit than ru ko bangi tin re ka don be ka ta ka jing bam suk ki jan ki nap ki ba pi thiet na phi pha su tin re hang ni pan phila ban yo ki jan ki nap ki ba for example kum kini ki jeans jong i ba je khni ki don be blom ki tu tin ta ki sapti ru blom kini ki jan te bat mendahngi ngin yo ya ki jan sapti nabata jonga ki belong seriem kum kini ki belong ki denim jeans ki belong ki jan cowboy bat ki we kani kadi ka Touch Bespoke Fashion la dan preng jong phi bla jawan thang ni matrai pilatip la phim pat tip kani kadi hang ni hapo surok bani sirenja ke bawan pokse bani sirenja te bat kate pa ke bawan nong siliang kani kadi hapo pokse mo te bawan nong siliang te kalat bani sapo children's hospital no to shate tibat kani kade ka showroom juki khani ba ai kerteng ka Touch Fashion hali mo so marewan rung bisnis sopo omi badi dus bakut nata ki sa IP ya ki jingtip ki jing thau ki jing wo ki ba pher te kin da thau ru kat kum ka size ki jong phi kin thau ru kat kum ka jing don kam ka jong phi bat lang ta kin sa pensu ban pilwan dur pat kat kum ka style ki jong phi ka design ki jong phi ru mo so bajik phi dan ayu na mata janga mata ki sngi Dan ketukar vintage bootcut. Di dan berpair kita lai teli south teli gitu ki denim shirts, ki authentic cowboy denim shirts kan. Di pila balik persang dah apa? Okay. Sami sini seban ngin sendiri pipat. Lah di. Atau meli ka sabti dengan phong ni ni ram try. Phong ni jok ni lah. Teli yo. Long mau phong. Apa terang syari tu? Tahu ni apa ni? कहाँ से शुरू करेगा हंगनी लाबू sini di oke ta alright ta kanisha ta ti kalong kucing kemen ke bakrau oke to perlok pe kalong kumni hani ke dor partner jong pigen dai bukan hebrew ngabari bring yang nasba so perlok kani ka sabti it is in the so nice di to but kawi ram kalong ba kini brokhai kini belasu kiberasu kerpang mesti kibasut hit kum tu ni kiberasu kerpang ni kini ada one thau lupa hakini ki por blada pin ni mo ni do steel grey ksai okay mo de balik okay ti kini dia denim shirt denim shirt but denim jeans ki ba fuse po ki kamera ban ki bonjat mo varies from non-stretch to stretch to semi-stretch. Not sedang ki shirts pada ki wan ki kam stang kendian. Sorry, itu don't censor. Kam stang kendian. Biang dai. Agak hit dia top. Apa sih itu? I like it. I like the fitting, man. Fitting ti. Mantap. Nice. I like this. Wow. That's amazing. Binya, Sean. Nice. Vision.
Sini tu shirt mentan. Ni deh. Dan sekawai. Oh, kini sini dan nama. Ai sewe kecil ni. Ha. Kada sengulong, rem, you ate sengulong. Kada di situ dia. Betul tanya kan ni? Tapi batai baru sih kerja. It's a denim shirt. Denim. Classic denim shirt. Ni kanu subuh benda dia bayu kidor kanu kan ni ko kapal dia ba pa. Today show me the size, but no one's starting 3499. 3499. Kamu benda sat benda kamu kilo. Batai hiji tak sedih. Kalau Kalau you- ada di wash care kalau ada baru. Teman tadi kalau pun kita pernah kamu washing machine kan. Asya sekawai. Sekawai. Lihat. Itu gue pocket for sure. Latar kelung biayang. Nice. That is good. This is going very well with the jeans. Likes. It's comfortable, eh? Oh, di too comfortable ni teh. Kajanti ka material. Can you Kesusuk always ba? open the button for it also? Ini lihat nak. Dah lah kamu complete lah ya pasal ni. Di sini tu betul sudah. Long maya Salman Khan aja. Bro. Kan tak andang. Hey, yes. Yes. Not delay. Dari clean shave related try. Hey. Yes. Kontras ba di bagian ini. Biang mah pasti yang nampak. Supelat sini sudah pelat long tu. Turun long. X. Di bro ti. Kesabayannya langsung model ni mana. Nice. Kamu keep hair kalau kamu suka ini dong sudah bersau tuli. All different. Tambah yang kedai siapa bootcut te jenjar apa banyo size yung ite. Okay, prolog kini ki jat patulun ki bootcut nam jong ki babuan ba kitu ki bakham dunar niang kendian laradai ba dunar niang ko mga laradai ba phi jenjar banyo ki patulun kum kini marba ka kham kendiat banyo biang size telis laradai ba phi phasu ka kham suk ki phi pinyo ti jaga bansu hi kandai tahang ni pila banyo ai design ka ba phiman ki ketang jenghe ka ba phiman ki ka ban kep ko juti spo ketang ko long ti bar ki ti kham stunat ban phong ki boots bar ki kat kom ka style ki jong phi ki jeng hap ko jong phi ka long ti bar ki babun ba ki ba phi pila banyo so nice kep na bike with ki di ya pibi ne sak di đúng nên mà bây giờ ai bây giờ sẽ mình ta in batai mama jik ya cái ba phi dan thằng ni ban peni ta batai mama jik Kini di denim na kini so patulun ni any type of denim pants mo or jeans. I mean, kini di formals ki ba filament so sot. Kini di formals shirts betul. Okay. Shirts bet kini. Kamu long pisu lut but suit but casual but formal shoe ajo por. Casual and formals and kini pat ki linen. Pimjio ki linen ki ba she's 4% ka Authenticity. Kini di pure but she's 4% authenticity. Apa ni hawan hajan you damang pe. Kini di ki lalaki jong materials kini ki ba phila ban ki bala ban so sapti putun ru am Kidan lalaki jong ki ban so jacket so itu phila ban so suit de kini ro di fikwa oh okay so suit de ka denim rula kebamut kum man suang no long haka jing su thu ni jing i jong a kidi ki jang ki bisa chiyo tang ki jang second hand Nomor kum kini kita jingsu le yu ibe tangki jaket behe ki ba janji ba wan sabaran dia sabaran dia kata kan long ki bamde te nang ni te te ali hang ni par phio ban su yo ban phale kat kum ka fit ki jong phi yo original bi ken la long no ta kidi ki original si tama fio factory rate pada ani tama this is so nice yeah thank you so much this is really nice Kini ba ki balay kini?
Gitu. Denim jeans. Okay. Lebih kuat sesuai dengan ni kena dia pot Dodge Bespoke Fashions hang ni pot boxe. Wan di kedua be Mama Jake hang ni begini ki samla hang ni ki bedan te iki leran je na. Te lebih wan ki sepen batai lebih berokhat kin shim ya ke jing thau gu jong phi nakhli ha kejat te lanyok tupia thai bikim su tende ki sulu berokhat bat ki janrit ki badan shalendat pila ban sulu bun ba kani kadi nam ta jong ki klung ki kna long hi Kelung ilek mo tama ngim da advice yang su not klung kna lis ki bala kham karas nam sini. hai ka hai jong kan jaga Oh yes hai yes hai ki hai oh yes Kabren pelabra wei betulun dulu eh. Nah, kebakan pelar dah. Bahkan pelar lah. Beta jong ki kena reniang kat nga lani ki samla rangba ki temen ki riu rangba ru beta jong berokhat ki dan ki basutan non pong gitu ki belong ki blazer denim ki belong coat denim gitu. Masusut ka da ka jean. Ngim dan nim tas ngi. Te jacket jeans. Ha, jacket jeans. Sud ke jeans ngilek. Hamta? Sud itu sud bet. Ha. Sud ya tho dekat jeans. Ngalang lan persiang dai. Tak ngisi apa kita ikut sawan. Tinrai kini kam. Tinrai kini hang ni kedai kerja pila bani olu bun pagi ke. An kelade be kum ka kenja ka one stop solution de benta jong ka fashion ke jong pi. Benta ka jingpong ke jong pi. Bar kam dei ru ban ngam bangates nadu ba ngawan. Honestly speaking mo nadu ba wan nadu tiki bang layo tiki petun nadu benta it kind of boost my confidence in dressing day kumanong no. Nong man pong kaya naman brush katas ngombe ko mashu. Pong kat bayo may tabi situ. Hangat pintu situ. Kat bayo si Sam ni bayo. At least mentalo lah kham sungulong. At least a little more confident. Te nabata jong ki babun bha ki thei samlaru nabata jong thei ruyo. Tang ba pyong ye ki formals na ki thei pem patle ne. Ini formal sih kita tang ka gown gini. Oh ka gown family mo. Okay, lain ki gowns sendiri berokhat ki casual formal se berokhat ki leather file ki chinos ki wedding kum jo ini ya. Okay. Tang yu groom beda kan. Okay. Ki bomla banjit nama ki bun ki shit sam ni tang kini ki dan ski we root te bomla banjit ki shit sentuh beda shu ai tang ka theme skin color jong orang ba ka color ni la pha le becha the na sudah. Nice, sweet. Te mentah peniang kita berokhat dengan bat season bat berok kita ki you hanu kidan. Okay. So kini hani kidan hani southly ki jat dia rukom su. Kini kebayang ni, kini ki khot ke kini? Kini denim shirts ni, kini ke belong cowboy wala yure nang ta bat kini ke we. So all these pila bani ni tamatang ke we. Lara piwan kini kim nei jong pi, ni ki bot display ni di jong a. So lara pi kwa te pila ban shoe order. Tinrai bapin wan hang ni pidan ni showpiece ki bala ban shoe ban pelat ni bande ni. Kidan ni teman long very limited. Very limited. Kilo long very limited with size but ki way kim pinum yo. Hai. Tinrai lar pi kwa hi pat ban dasu bakan daj met kumadaj. Kumakan daj met jangan mentan kini bro lately. Te dang la pi wan bi hang ni nang ta sashim ya ka kin sashim ya ka measurement ki jong pi kenapa kan fit bikat kum ka jeans ngau dan kam jong pi. Lah khapnya almari hap ong ilok tian almari sakawai. This is so malah habu dah ka butik kila jong hieng. Nice. Ti nabenta jong ki palok jong ki bakwa ya kom kini ki jai bat ki babun ma ki we kendang dan susu senang pe ni video na kapor manang pedmi kidang bun sa kiwi pagi designs ki ba jik bat ke team kendang wanra nabenta jonga ban peni phi bat nganang e phongrun na kapor te bat sa kenmau pat ba kini kimdei tang kini biki kile dalani ki patlun bikile andi kile bun bhagi ki sut bat ki weru kani kadai ke touch bespoke fashion sang ni hapo boxe tele piwan thani ngasa subu du number phone ngatrai jono tam phila man shu I inquiry khniat ru
tiendang ta la da phi don kam ru kila ban wan shiyeng ru la da phi don kam ban home visit da bata jong ki jing thau jong phi office visit oleh phi don po office la da phi don shiyeng ru kalong hi kila ban wan la phi don shling kharu lan lai yes tip top so da juai shiyeng ru la phi don shiyeng ru phi dan kit pla le yo li siêu phi kan mau ari phi la ni phi video ba ko phi ani ko thau no ha ba kit pla yo kin wan thau phi te ka tar ko long te anyway so kulishbon ba Jake ba ke team ki bala ai kini ki jan ki ba best te ba la phi wan chini ong me bedi dus ba kut fin yo ki mar ki rukom so ba ki design ba pher ki ba ki kan recommend nam da jong phi kat kum ka size ka jong phi ba ka design jong phi thank you so much. Zikno bhi koi pak video. Kulishbon tip top.